Manang Biyana! Papanam, Elmar? Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, itaday jay aya? Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya? Di nak ikuyog? Awa mo yung bagada. Isosanay. Ang mga nusikan tulad asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Mag-overnight kami iti resort na papanamay. Iso bigat ton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadi malang bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtuna ka mamay. Irurumom na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpaso na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ni Papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Agdigo sakto jay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun na ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na anay. Babo kan Elmer. Sinsado ka na. Ay, sambot unay mga bats! Ang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ita leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay! Rugyan tayong teksa. Sakti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pari Elmer. Apay, anyat trabaho mi tayo, pare. May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat la matsmani ka, pare. Medyo lang, mahal pari Luis. Kaya nyay! Gumatang tayo na itisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pari Luis. Kuan pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ah. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo naala tay wallet kon. Tay, kung first ko lati naalak. Anya? Bayadak taw no makawid ta. Promise! Angkal, isubli kon to'y leader Jackie mau. Kanto'y kalugong mo kang bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dugmot to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Unay kamit kag, Elmer. Kukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkal. Aglegos ka mamat. Unay mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang shake. Gusto nga basura ka. Anya? Sayang? Bakit nung nagbangsit mo nga ba? Di kansamon kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmat. Digdi ko sa mga ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwarta kidi reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playa kiti sa bali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, kidi reunion mi ngagkakaadalan iti high school. Nagdisnudo mo't kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mo ta pinilit maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli ato lang arudan yung madamdama maray. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak ah. Si kanti mangibaga,
Urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybay anak ka di. May mayatang tikasta ang ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain. Di ka stangar aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga oray saan mat. Makamuda ano mamati daw ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog na gijibats ka. Kapot ta profesional dan. Kung namala sino na ngagsasaon. Iso ajak mo nagpatiw na. Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to. Ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng? Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay unading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay tay sigod adeng. Okay. Sige, mabitlaan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay kwa. Agdanumak pa'y laita. Patuloy ka adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday ito ngay engineer. Lukatam ha. Ha? Wow! Bangbanglo! Imported sapay da ito eh. Ay wan. Ginatang ko iji abroad. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you ha. Awan ang nyaman na deng. Sige, inakaon. Ay, pakilistampay man lajikin ng konya. Awan mo ngamin barya. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsublak tumanay. Umay kan tumanang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, Chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay! Umay ka man, bit! Apay, ayan. Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ka day tabang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga? Intad na nga rog kanyak, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported day abang banglong. Tsak pa'y na us-usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatan na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan dayayin. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jak nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa yung chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka na yun amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mo. Gwapo di bulsa na. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano Wen, barupay. Takas na mo timbagana. Kan taga bangir nga ili. Gat, inakulon mo Saan pa'y tagpakiputak mo't basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito sa kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon nga Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na niyan tinabalik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak na madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, inay? Ha?
Anya mananday ta engineer. Lukatama, Ha? Ha! Wow! Nagpintasan abag da ito eh. Irigalo man ang kanya, engineer. Well, bareng matinagan tiri nam kanyak adang. Ke aklunin na matay. I love you. Ay, malawanan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmet arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay! Imposible da ito yun na mapaspasamak. Makadlawa ko, Elmar. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Idida mo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intod ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day chay? Akim bagay nga rod iti sapsapulang. Katno ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangin na basit, tapno da kumamat ganan siya, ngamawan matan. Agpudno ka man, Elmar? Inalam ti bagay niya? Pangusara ngay, kapang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki ta, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmar. Asino kumangay ti sabali ang mga ala? Ang mga nun nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing hindi kag bastag pabasol, Mike. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balayong. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat kendadaktil mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babaeng. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa ilang nga matartarima. Siguro, dakil ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakil nga rod tagastos ka. Milyonan. Dakil nga rod at talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldom kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakil siguro ti sweldom. Saan man na ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Di pananggi kasar mo kanya. Saan Ti pa nag-date ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. Tap na maramid ta ti kayat ta. Hindi na mula pa ganay. Kaslasaan tamit nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, Ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abasta irukma, no sa anak pa'y ikasar. Ti kayat ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay ma? Ti ada boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpaiso dagit ang ibagbagan lang. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankwan na. Kaslaglas-lastog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang samin lalastog ginubyom. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kapsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunaket kastoy. Paliiwom imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila,
Mabalintag kid daw iti pabaor. Ha? Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwarta. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti sweldo. Ha? Nabiting nga rop ti kwarta. Inggatang ko iti materialis di balay ikaw. Nagdakil tuman na balay. Mano aya ti buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di akwarta. Adda yor urnongak agatangan, Elmer. Why? Bayadak intong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayan, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Inumlimbangan nakmatan. Di nang samot malagi pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiagkid daw iti pasensya pare. Mangibabain nga rin dahi lalaki. Remy, inkakitahan di asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalan na ti kwarta na. Nagadaw di kwarta na ngay sugsugal na. Ah, ni Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tayo nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan ngagbayad ta mapaayak laag. Ayan na ka di tata. Ija sigaw na pagsusugalan ra. Amuma jay ayuyang na. Ija iti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak ang kid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Nung di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak. Tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanya, manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanya, manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijay lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Uy, bang! Ay, anay ko, anay! Hindi ka turba. Nasatagdakan, Elman. Daytoy man! Ay, anay ko, ay! Daytoy pay! Ay, anay, gusto na! Eh, pag sinuplatan din mo itong panay. Kunam nga engineer ka! Kamsaan mat gayam! Ay, Ulbod! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di ta babaem! ya, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di ta babaem. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Anya? Ay! Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak meten ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak metlaang. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidut ko, iso nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay.
Adat na ilistahan ti may parit ka na. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw ka may. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan na nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, at dadan iji balayaw. Inkanto man kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankanan da. Tani, pati ni tatang, agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad ad dadamot. Un nga ron, iso amasapol amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan yaw. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kung lakay kamay na dadakilyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apin may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mga lakamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mo na napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanon niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itmanain jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau, sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No, may warmi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami ngagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kaya't mo ti may libre, sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ka bakit papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay na ang angragan to'y buokaw. Sige nga raw. Mapantantay nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplabyaw. Libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka ba, guys?
bulbulong mat. Aywan, kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anya isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw maw. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sinsidam. An nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakan ikan nila kay ko Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam da kayo matla ti marigatan wag sakit kayo kabagis. Ay saan? Tano adda kwarta, saan ka marigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, wan maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga ti kwartaming agasawa. Sabali ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pare Leroy. Wan kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa dyan anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din sa mo nagaw-awid di anak yun. Wan tama kumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat orasan. Ay, alaw naman kahalapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, moy. Expire nga raw na iti taraon nga ipaw-paw iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay way, ngam itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, tayo nakbangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang iya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditaoy. Uray nangina. Ta si kasundak mo ta na imbag likaw Isu nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital, nanang. Apay ngamin adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumadaw, ason. Apay, si kaya tagbayad iti bilbay. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang?
Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, no ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikasuan tayo kit din di irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmagtan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapagganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng genderanang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan lay amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day takadakabay! Okay lang kada kayo kanibayaw, no siya ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Wen, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto ti kananyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw, kabagais. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayon tamangantayaon. Nakaluto ako. Ay, italak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida, kabagais. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay no kastaman ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno baliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka may. Adda kwarta dya anak may pagta-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Lea gastusin may. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayat may. Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Itag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka nata. Saan ang malanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Lea. Sana, Uncle.
Si siyak lang nga gawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem kanakan. Inak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak magta, agpa-check apak mag. Oras siya maulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Imagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pala ti kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, sigudan tan agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Ada libre a check-up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check-up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Ay, sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anak ka. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagay am na dyan lalaki. Nanuna yan. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho ijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Isaman jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ngaglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulawak manan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siya ng kao. Kan maulawak mo lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check-up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, may ason pa lang timangkuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit kan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabrown. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mate, nga anak may.
Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkelmi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anda iti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Kat ita, bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad, katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabay na. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y Ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsuga kon. Namin adu akon anagpungga. Ayan dagiti anak mo nga Nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo ba basit na ni? At nakaarubay ako madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Atay, di mo inayaban Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumat nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon, ngem aghanda-handa kayo kailangamin. Nariwawa kayo. Ay, una yung day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Nunalpas kayon anangan, agawit kayon. Di kayo aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay ado pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray ado ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbang. Aglablabas na dyan alakay. Inton kon inik ka kon ning. Ay, saan agparbang ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo't arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stap no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan da ti kasta. Anjak lagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldo. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti welwel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura kadagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon da yung Tata Saldo. Kinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na dyan bakay? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Ne, apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jakab mo Ngamsaan mo't arimrimor dagiti anak ta. Taimbagak adidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day dyan alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing taijay.
Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinin mo lang dagiti anak ta. Asaan da mapamaban iji paraangan na. Ni, si kamot gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor, mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matuntay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Ah? Anyan, kating kasublian, mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Ay kailan ko manatawa lumabas ni ti paraangan? Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya? Ala, saan tatasaldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Magalas di alamin Diyos. Agsina ta dito yan, mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita kaaruba. Awan pa'y limpyo a kaaruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanyak. No apay ngami nga da kaarubak dito'y. Awan mo't idi kaarubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan kaaruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti kaaruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da ko maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga men. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang kaarubak. Okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni tata saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sikan mabutang. Ay, tatasal daw. Papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Diyak kaya ti makautang kada kayo mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jelly na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, una yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw eh. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no see, bayaw. Italaang manan na nakaumay ka. Ay, Juan, Ipag, Feli. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak menten imay. Ta awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik ni taoy. Ngam ita, adda rason, iso ngay maya. Ket no mabalain, makipagnaudak pa lang ni ti balay mo, Ipag. Tagbiro kak iti customer ko di taoy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag.
Agsinirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga agmassage, ta narigat mo ti kasta trabaho, makamannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga ori lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Ken nadalos iti bagina. Un nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga ori lakayan. Wen, tay di ka ububingan na. Ado tiyag kursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Ang mas masahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si Katay Kabsan tayo di bayaw ko at Tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kak iti magmasahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita kay din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngamuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Kag, agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga ano da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na ititataw nga da nagkinaawatan mi kun ipagfele. Kagura ka din ganday ta. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya aga po ngay Mike. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin na kabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya aga po. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka nang iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Luas, umay kayo di balay tag party ag birthday Ni? Ay, katun na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat, naimbag man, tagawis kayo itan. Wen tanaragrag sa akmet lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta, tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana din niya pala ni Uncle Saldo ngay.
Kat pinagnaed ka nung arod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldong. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jaklaan mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldong. Umanisem pa yun. Kinpasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko matngarod da ita anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man ni ti kwartam. Uwan man. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi massage. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay, nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, adda, dakkel. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't ngaminin ayat ikas. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinatao, friend. Isuadak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak Andoy. Awan. Isa ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kunamat kanyak. Ay, diyak laing pagaruop. Ay, pumanaw pagarudan Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No, kasta. Nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro tay di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga ruden, Umuyong man ang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga Kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan yo, digita anak yo, tadi daw may agiwara-wara dito arubayan ko. Nay, kabages. Ang pungpungtot ka manay. Makapasuron digita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan dagiti anak da. Jay laag papaanaw at amuda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat na talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan hulog. Ay sus! Ipagkalaan nga na yung ospital ka bages. Nagyaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, nudya akong makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot kabages. Makapadagas kan ka ti kasta. Well, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katendayta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag, no awan ka apam, no awan ka unget mo.
Si kamat lang ti marigatan, no adda kaguram a tao, saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko, tapang panunutek dagiti kagurgura katattao. Ken basit lajak magustuhan, agungit kadagos. Makapadakas iti salon at tikas na kabagis. Isungag balbaliw kan, tas si kamat lang ti marigatan, no kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbaga na ang agbalbaliwan. Kat kasi na natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kapsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karoba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Masikog ang genubiam. Pay urnong mo alisaw. Kasano ang maikasar mo nga Di yung panunutan day ta kasar-kasar ta. Awan ti maangay a kasar tatang. Kat kapilitan nga awan pa'y maangar akasar a. Taawan mo pagkasar mo anak kaw. Sana day ta tirasaon. Anya nga lang. Di na kaya dagiti dadakkel ni Aisa ang mga sawa kang kuwana. Anya. No di na kaya di saan laang. Mayaki di tapno mailisyak iti gastos. Ay, una yun na. Kasano mo nga main, akaya tinda ka, kitkasta ka ba? Awan lang arudan ti trabaho. Agsusukat pa, dagiti nubyam. May mayat ti agsusukat. Ngam ti agrurotap. Nita, agpilosopo ka pa lang ba? Sardi nga mo, tikasta nga aramid mo. Tamangan numadaksan kantaw. Awan ti pakadaksak. Da, Dalag yun na ya. Amok ter aramidan. kahit kasano nga rin tisikog Genovia. Di suportara Anyat isuportam ngay, kaya awam mo trabaho. Agtrabaho ka. Wain, agtrabaho ak tao. Na, Nagrigat mo ti agaplay ti trabaho. Sa anak mo ngamin a profesional. kit oraan niya at trabaho di basta nalinis sa trabaho. Taplo, ada pangalaam, iti pang suportam ka iti putot mo. At dapat ay imuna putot mo. Agkurukurang ka lang aruling kang kuwana. Nagputot ka pala sa balay. Di aganos da. Eh, No nya maitad ko ako anusan da. No awan di pasensya. Kano ay nga klunin nakilisa? Damag kumot nga da ka nun nobya, kat masikog pa yan. Nabayagan nagsina kami tinubya ka. Ha? Kaano pa eh? Nasurok ang makalawas sila. Hindi ka kumabasta mamatilatan iti mangag mo Tadida mo tilaw-lawatin da. Siya kaditipat yan. Apay nga nagsina kayo, Alison? Di na kaya't dagiti dadakkel yung babae. Iso binaybay akmet na. Iso dakit ikam kamada kaon. Oh, no di na kaya't san lang. Ha? Sika nga ruti kaya ko Elisa. Iso nga aklunin na kuman. Chick boy kan samat, Alison? No iday, wang aklunag. Ngam no ita, sanay. Nagbalbali wa kaon. Sikan ti maudi nga ayatag Elisa. Ay, sige nga ron. Aklunan kan, Alison. Ay, tingkyaw. Ay, Ah? rumwarta nga ron tayo intag date. Ha? Pagditantangay? Kainta mga ni tituro-turo, Kalpasan na kaintag pagna di parkay. Na mabanog tahan. Inta ginana. Inta... Agit ida. Paginanaan tangay? Mam to, Hala, agrobak ka. Ingkag di gusahin. Tapno, nabanglo tang agwayaw. Kunang agpasyarta, ngam sabali matuin mayanta, Alison. Anya ngay, nailaw ang talagat nga roda na din na oras. Ay, ayatan ka ngamin, Elisa. Iso pasat ti pa naghayat ta adwa day tao. Sapay ko mga rod, tadinak tulokon. Saan to?
Apay ko mga ramidag ti kastangay, nagbalbaliw ang ruday. Si kanti painal. Kat, anya nga rod ti plano mi ti relasyon tangay. Agkasarta ka din wano saan pay. Sampay mo ipahapasta pa'y mo takoy kuyaw. Enjoyin tapay ti relasyon ta kas agnobyaw. Sakbay ti kalaysa. Makauray na ta kasar, Elisa. Nakapas nga yakon. Nakatanggadak pa yan. Nga maging gaita, di ka pa'y lapim masyari di balay. Iso nga inyag kundi ti balay yu ti anak ta. Tapno makita mo at alison. Ha? Kita mo ta anak mo na, karuprupam launay. Ubang mo ta. Apay ngay may kamay. No kwarta ti kasapulam. Awang may tagkaw. Awang pa'y trabaho. Kagsalukag ka, tapno da may suportam dito anak mo. Kaya't mo tagdarumak. Kwasa na. Maawatan na kumamay. Awang pa'y magtrabaho nga raw. Awang mangawak kanya nga trabaho. Awang kano bakantay. Iso nga ano sampay lang Sana balay tanuad nanto ti trabaho kung mang tedak to iti kwarta kang ka. Oray binulan no isaw. Urnusan tangaminan ati amin kadata. Taure siyak tagtrabaho, tawawiram ta anak ta. Sana. Naupayak ka dagi kadadakil maw. Kunang milan asino dagag sasaw. Imparo pa dagag kanya kaon adidak kayat apara kang ka. Tais tambayak ka naw. Di umadayo ta. Lumasin ta iti pag naadan. Sanay. Sorry gapo iti impakita dagi ti dadakil mo kanya. Napukaw mo ti panagayak ko kang ka. Anya? Tayabas to nga ron ti anak ta. Mangtad kay ti kwarta. Awang nga trabaho. Apay di ka makawawa tayo. Gagawaan tang sapul iti trabaho Ikang kay ti makabulan na pawayway. No di ka pa lamang ti suportam talagang ang daruma ko nalisaw. Kahit kano nga ang malanitan ti subil nga iparay. Ikasarmon ang ginubyam. Awang pa'y kwartak paray. Ang urno nga pala. Kasano ang makaurnong nga iparay ka. Awam mo trabaho. Ay, huwag nga raw. Awang mo nga may master ka na trabaho. Ay, ang mga nodam mong paray. No kaya mo paray? Umay kan iji pagtrabawa. Nagsapsapol ni Nana Maria ni Timay Sapay a hardinero na. Basit sa amat ti suldaw. Sakto lang paray. Maya ti jay ta nasingpet ti buskaw. Istiin nga. Iso alibre amin akanan kinda dumapay ang masapsapol mo. Sige mga raw. Tangay. Reng-rengen na dyan na anak nga ikskaw. Agdaw-dawat iti suporta ka awang mo maitag ko pa'y Tawan pa'y mo ilat trabaho. Sige gayam ti ibagbaga ni Ruel nga isarag na. Anyat nagan mo? Alisaw na na. Okay nga ron. Panawan kayon tagbiyahe kami pa'y. Itulod mi dagiti order asabsabong. Ruel, sikan ti makamoy ti gayem mo, ha? Isurom dagiti aramidan na ditoy. Okay? Wala na. Sige nga, Rod. Panawan kayo, pay. Naitata si kasunta mula ni Nana Maria pare. Nagatong sabsabo. Ilakla ko na kita. Iso ti business na. Ado ti pangibagbagsakan na itimula na asabsabo. Apay manot tawin nanti amo ta paray. Nasurok sa 16 na. Saan mo amadlaw? Nagsiksin yun. Wala pare. Nasikaso nga iti bagina ni madam. Ado ti kwarta na pagpapintas na ko naman. Pao, nagpintas pa'y mo ilasog ti pamagina. Bagay na di surpan na, tanagpo daw. Ayan nga iti asawa na paray. Diyan mo pare. Saan mo amaw awatan ti bagbagana? No daduma, ibagana abalo. No kwa, ibagana asina. Saan mo makainom? Ibagana abakit abalasa. Anya, agin inom di amot Ay nakaro paray. Mamartal ni Nana Maria. Mawan mo makikita ka asawa na. Balo siguro na. Uno saan? Nagsinatan. Alison, nasaya at talagawid ka. Masikugak matan. Naminsyam laan na ilawan ta masikugkan? Ha?
Apay akas na ti sa umngay. Apay adi mo pa dyan asika ti ama to inawag. Saan ko mamatakas na Sika lang matinaglaw anak. Sika lang matilalagyan na kirelasyonak. Nalagi ka nga ron agsangit ay. Ala ka ay wanam nga ron ta si Kugmaw. Ikasar na kun ata masikuga kun. Dumanon kayo kanon ko na ni tatang ko. Awang nga ron kwartak. Agurnungak pa'y Uray tulagan tayo pa lang ti kasarta Uray agkasartan to inton makaurnong kan. Basta matulagan ti kasarta. Sapay jak pa'y nakasagana. Aguray man pa'y. Di na pa'y manlarang-rang-rangay. Tanay, mariribo ka na. Di ka pa'y lumumay ti balay. Kita ino kasano ti aramida. Kay, kasano daytan? Duwan tinapututam, alisaw. Kanya nga ito saram ang mga kasar kin ni Elisa. Kit awan pa makwartam. Jak pa'y may kasar. Imbaga nga agurnungak pa'y. Kanayon nga umay dito'y balay ti amana. Kinuray ni Elisa. Sumanubli dito'y balay. Pagsasaritaan tayo kanon ti kasaryaw. Oh, daguli mo dagi jata tao. Kaslamot tumaray da tao. Gagangay na abarok. Tamasikog ka nga rulan dyan ubyam. Apay gamin alang sikog ka malay. Sige, tiyag subli di trabaho. Jak pa'y lagaway. Tamaistrisa dito'y balay. Alison? Ay na, apaw, kinidayan nak to'y amo niyo. Alison? Ano tak kinidayan na manay? Apay nga taan. Amom, nagkwapo ka man. Ay, thank you, ma'am. Ay na, nagpintas ka, mate. Nagsiksi ka. Bagbagay mo ta nagkita nga bestida. Nagpudaw ka pa'y, ma'am. Thank you. Umay ka tayong tagmerienda. Jak pa'y mo inalpas ti raramidag. Basta, umay ka. Madamdaman tunday ta. Inta pa'y agmerienda, ijay silid ko. Ada ref ko, ijay silid ko. Iso nga ada ijay ti meriendaan ta. Umay kan. Namwak amaro ka pa'y. Iso nga amok adakal dinamnamakan ka, Alison. Nana, apay, balasang ka pa'y? Balo ako, Alison. Kung nagbagbakbakita ka balo, ngam, narigat matgayam ti awan kankanwana. Anda ka din nobyam? Ha? Ay kwa, awampay? No kasta, arman na ko, taklunan ka adagos. Ay, love you ko namon Tasong batak adagos dayta. Alan, arman na ko, Alison. Hasta mo lang tinaramin na kanyang idebaray. Yung manyak tinuto pa. Taimbaga nga dasawak. Tamo na ngamin ide, baruak pa'y. Ngam idi imbaga nga dasawak. Sinardingan na kamatay. Anya? Sa bagay, ubing pa'y matilangan ni Nana Marian, paray. Kasla kaya mo Pampanunuto nga, men. No ni Nana Marian ti pakirelasyonak. Di sana kung problema iti kwarta, ne, kita ma. Di ka agdardarat sudos paray. Panunutan pa na imbag ta, mga nung mailaw ang ka. Sama siguro. Awa magdakis na tawa mo asawa. Kasanon, Genubiam. Masigog sabayan. Sinak, day jayin paray. Marian, hanay. Aday pudnokon ka. Sapay kumaata, di nakagura. Ha? Anya dayta, honey? Kwa, ada dua na si kuga. Ingkang kama, da bagida kanya. Da kaya ida. Si katilab kaw. Isu na lang ta problema ti suporta kadagiti putok kaw. Ay, sana problema dayta. Mabit lang, Oh, atoy. Nay, apay na dito kwartahan, nay. Itid mo suporta dagiti putot mo.
Basta ikariem asyaklaang ti babae, iti biyag mo, Alison. Si kalati ay ayatang. Iso ajak mabalin nga agbawin iti sa balay. Hanay. Nadamag ko nga da ka nung trabaho, isong imayak, Alison. Ay, Ay, dayta. Api, dayta lang, ngaya. naglastog ka? Itupak-tupak mo mulat tanti kwarte di talamisaan. Una tano dayta la suporta ti anak ko tikid daw magmay pa ko Alam dayta anta pumanaw ka kiting. Apay ngay may kami Elisa. Anya masapul mau. Apay nga yakas jet ibagbagam iti text. Anya asina nga ibagbagam. No nya imbagak ititiks ka waka dayjay ti agpaysaw. Suray. Ngumawang maramida. Na nagbaaw mo tinti pa nagayak ko keng ka. Anya mabaling ko ngay. Masikuga ko na, Alison. At danto na anak ta. Kasarlaangan ti kurang ta. Kasanon ti agbalin nga anak ta. No ti may papaniti si Kugmaw. Nakasagana ka mang suporta. Atoy. Pauna suporta dayta. Nay. Ha? No ganak ka. Mang tidak to iti gasto sa medyo ospital. Uray di private nga ospital ti paganakam. Mabalin. Ta kabailak abayadan ti gasto sa medyo ay. Anya? Alison, limbastog kan sa hamatan anak ka. Nagsasao ka. Kung namailan asino kan akabaknangan. No suporta lang ti kasapulan na kita babae. Itagaw. Naitala nga ya. Basta di da idildil ti pagida kanya. Jak kayat idan. Di ka nagpalastaw anak ka. Laglagi pa. Asaan mo akwarta. Ti pagpalpalastog mo. Oh! Anya samit. Agasawa kami ka ni Marian. No nya kwarta na. Kwarta metang. Anya nga gasawa sa asawa mo. Di kayo pinagkasal. So nabali at agkasara kami to tata. Busy ngamin na kanawin ni Marian. Iso adi na pa'y lamasahang o ti may papaniti kasarmay. Ay, ano, timang-mangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Kwarta ka no lang, ti kinayat mo kini Marian. Ahaw, sa wanda ti kaya ada sa wine. Apal dala kanya, day ta. Awang ngamin Marian da, tata. Agrobot ka, Alison. Darasam. Apay, papanak ngayanay. Pumanaw ka pailaang dito'y balay. Darasam, tamang ano masangpat. Ay, sus. Anyangay. Adan, nakabaybayag kan tumat. Asino nga minti dinteng ayahani? Ala, mapan ka nga ro di silid ni Ruel. Ala, amin akawas mo dito'y silid ko. Darasam. Apay ngamin aya. Di ka maawatan. Basta pumanaw kan. Darasam. Udlugayam, tindang nung na kanya. Parang. Pudlo. Nga agdagayam lalaki. Kat pinagnaid mo pa yan, dito'y balay. Ador, agpalawag. Marian! Apay niya kaya sa hunday, day. Nagpilyoan, tata. Agpili ka. Bugbugan ka. Wano idarong ka. Ha? Apay asino ka ngamin, tata? Siya tinasawa ni Marian! Anya? Marian, apay ko naman nubalukan. Anday ka. Agpili ka, kunak. Idarong kayo, wano bugbugan ka. Agpabugbog ka na, Alison. Narigat ti maidarom. Narigat ti mabalod. Alala, agpabugbog ka. Langaro da. Tigay. Padano ka kaon, tata. Ala, mangankan. Nagtumar ka iti agas mabaraw. Sakiti, yung tagka bibikaw. Haw, makapangan tatang. Ikarigatam. Tapno baka tumar ka. Nagsakit nga rin din. Sana dakot yung kariri na tisakot. Aral ko. Kay, basol ko nga nagtigas na nagpanagablo ko. Basol mo ba ilan? No abay na ba sa magtigas-tigan ka? Si kalangarudan, tibas asikaso. Sigapin at tagot. Tapos. Sorry, tatang. Kundi palastog ka. Ibagbagam abak nang ka. Tabak nang di nakarelasyon mo. Ngamadama gaya masawa na. Anya nga ita? Tatang. Ala, agawa ang tagpaimbang.
Tagtrabaho ka, Mike. Tapno, anda pagsuportam ka lang iti dua putot mo. At sa lukag ka, trabaho ti bilukam. San a sugar mami, nawatam! Dadang, may ikaw. Insang sangit ko latan tikas dyan nagbanagak tabasol kumat. Tapa man na nagimbag dagiti sugat ko, ingka gumaak tinagsapol iti sabali at trabahok, kat kahasina, nakastra ka kiti may sa pabrika, tapnada pang suportar ko kadagiti anak ko. Kat baruak pa'y lang aging gayta, takaslawan matan iti panunod ko ti mga sawawan lumakinobya, tadagiti latan anak ko tayan da atensyon ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Alison. Alagagayan ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Alison. Dito'y drama tayo. Manang Biyana!